Mang, kriuk mang. Ayo, Kang. Wih, masih banyak nih. Masih komplit, kriuk. Oke, beli mang. Siap. Kriuk, 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 kriuk. Wih. Biar gampang. Parkir, parkir. Parkir, kriuk, kriuk, kriuk. Kriuk, guys. Mantap nih. Mantap. Buka damang dah, udah nggak sabar nih. Wih, kriuk, kriuk, kriuk. Wih, ada apa aja nih, Mang? Masih komplit ini, Bos. Wah, cepean, Mang. Bisa, Mang? Coba Bisa. ambil dulu nih, Mang. Tuh, cepet. Cepeannya kantongin lu, Mang. Ya. Oh. Ini biar ketahuan. Oh, biar ketahuan, beli cepet. Buset, sombong amat. Ini Uset. kecil. Gede buat ya, Mang ya? Ah. Ini campuran, sahabat. Ini daging. Daging. Ini usus. Usus. Kalau ini paru. Paru. Masih komplit. Bikinin, Mang. Ayo siap. Tuh, campur dulu, Mang. Makannya kantongin, Mang. Daging, Mang. Daging boleh siap. Daging. Ini jadi 100-nya dapat berapa, Mang? Ini usus, ini Pak. Dapat 10. 10. Ya, murah meriah. Nah, campur dulu, Mang. Tuh. Nah, itu baru apa tuh? 1, 2, 3, 4. Wih. Paru. Ini, Mang. Nih, Mang. Oh, sampai nutupin ya. Semangkok lagi, Mang. Bikin 2 mangkok kan. Coba, Mang. Sampai kagak muat, guys. Sampai kagak muat, mangkoknya. Ayo, kriuk. Kriuk, 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 kriuk. Nah, itu daging semua, Mang. Daging semua, kriuk. Nah, kriuk, 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 kriuk. Oh. Daging, Tulang Mang. udah, Wah, kriuk. kasih, Mang. Yang kriuk ya, Mang. Ya, yang kriuk, di kriuk. Kriuk itu, oh ini kriuk ya, Mang ya? Kriuk. Tuh, kriuk ya. Kriuk. Tuh. Kriuk sama ini, Mang, yang kayak pintu. Kayak pintu, harus Oh. dipantau. Tuh, guys. Coba, Kriuk. Mang. Ini yang gocap ya. Ya. Nah. 2 mangkokan, guys. Cepet tah. Kriuk. Kriuk. Nah, ini, Mang, jadiin, Mang. Ntar yang ini buat bagi-bagi. Siap. Kriuk. Kriuk, 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 kriuk. Ini nggak muat, Bos. Nggak apa-apa, Mang. Porsi 100.000. Berarti 100.000 murah. Kriuk. Kriuk, 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 kriuk. Kriuk, serta Bang Udin. Kriuk, 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 kriuk. Kriuk. Kriuk, kriuk. Jangan lupa taguan merah. Nih. Kriuk. Kriuk, kriuk, kriuk. Wah, pada tahu kriuk sih, Mang? Udah pada tahu. Waduh. Udah tenar. Viral kriuk-kriuk. Nah. Nih, soto-soto nih. Tuh, guys. Sarapan langsung nih, guys. Langsung 100.000. 100.000, tapi kita yang gocap aja, Mang. Ini kita bagi-bagi aja, Mang. Nih, soto. Oh, wah itu, Mang. Wah, masih nggak muat tuh, Mang. Nggak muat itu masih ada. Oh, Bagian nih. Ya. bagian, Pak. Iya. Tuh, Pak. Bagi-bagi tuh, Pak. Ada seporsi lagi tuh. Berapa porsi, Mang, itu? 3 porsi mah kena ya? 3 porsi bisa. Kriuk. Potong-potong Mas Udi. Ya, siap. Kriuk. Taguan merah. Bagi-bagi, Mang. No, tukang cakwe, Mang. 3 porsian lagi, Mang. Porsi. Segini Mantap. gocap ya, Mang ya? Ini mantap amat. 100.000. Wah, kalau di restoran mah bisa berapa ratus ribu, Mang. Kasih, Ya. Mang. Bumbu kecerdasan bangsa. Siap. Racik, Mang lah. Mang Udin viral emang, Mang. Alhamdulillah. Wah, kriuk-kriuk bae orang. Kriuk, orangnya pada kriuk. Ternyata kriuk. Bawang merah, bawang. Kemarin viral bawa berapa banyak, Mang, viral? Bawa 100. 100. Masya Allah. Nih kecap bango. Kasih, Mang. Oh, guys. Oh. Langsung, Mang lah, udak-udak. Biar wangi pakai jeruk. Iya, Mang. Ya, siap. Jangan beliau. Oh, Kriuk. kriuk, kriuk, kriuk.
mantapnya. Gak muat bos ini bos. Oh nggak apa-apa mang. Mantap. Pakai tetelan lagi, mantap Mantapnya. dong. Amankan dulu mang. Berapa mang? Wih di porsi. Porsi 50, porsi 100.000. Porsi 100.000. Waduh Iya, sampai murah. tumpe-tumpe. Alamat di mana mang? Alamat di perapatan Tegalega. Dari jam berapa mang? Dari jam 7. Sampai jam? Oh jadi ini jam 8. Oke, tadi kita beli 100.000 cuma kagak muat ya. Yang gocapnya lagi kita kasih, kita bagi-bagi ini porsi yang gocapnya. Wah, susah guys. Kagak tumpah. Kagak tumpah, susah. Wah. Udah penuhan guys. Waduh, sampai gemeter tangan saya guys. Oke, soto krip Udin ya. Gocap aja kagak bisa nampung nih guys. Porsi 100.000 sampai kagak bisa guys. Kagak bisa nampung ya sama Niraim. Nih guys, bismillah. Mang, boleh mang. Sambal mang. Kurang sedap nih kalau nggak